ایوار باش تماشاوانان دلال، ایوار باش حسکرین چند و کلتورا گله کرد، ایوار باش کردن آناتولیه، سلاف و ریز جبو و گشتکان را بخیراتن سر وشان چارپل مدیا و برنامه دنگ و رنگ آناتولیه. وی روژه دویه که ایلونه 2022 مرن خشاش کرد و برخ دو بازار هامبورغ آلمانیه. اکونوم میلیتان پرس کرد حواله نمر یلماز دمیر نویسکار روشنبیر سترک اینجوه باو شرکو پشتکر روزنامه و تلویزیون کردا دلال مالبات اویندار سرخابون ولات کردا هفکار بیرنبون نمر هجا دکتر نبی کسن 8 سالا بروه ایرو ویدمه با ما هینا بر. وک جا آمده بریندار کک آمد تکریز ده تلفون دا به کک علی چیفچی را گوتو بو ما کسا گیدن تو نبو مخابن وی روژه کسا گیدن تو نبو. مالبات اول او هوگر و مرنا کک نبیا جنشکا و پر ایشیان. دی چاوین مدا دلوپن گری نمان وان روژن رشتا. لی مرن قدره. وک کک نوح کتبو چوینکا بی وگر و ساره. کک نبی دی سال 1962 لینجو و هاتونه. لولات لیسه خلاص کرد. دناف داشقاده یا جهان بیلی دا هم کمالا وکر هم جا اکتیف کار کرد. دویه که ایلونه 1908 به شانس اکا مزن روش اکا بر جونتا لشکری ترکیه چه ببه جه ترکیه درکت حتا آلمانیا و پافخه هامبورگ. لآلمانیه دناف کم کرده گلک سالان اکتیف کار کرد. زاننگاه ها هامبورگ و کلن خوند و خلاص کرد. وقت دوچند لزاننگاه درستان. ده سالا 2009 دا لونیورسیته لزاننگاه زوریه دکترا خلاص کرد. و لهامبورگ وقت پسپور شاوردار دارایی یعنی مالی مشاور لبورخه یا گندی حتی نی جناب من گوش بکه کارو بارخه بردوام کرد. من حوال او هوگرخه و کک نبی قطش بیر نکرد. بخمگینه که مزن من کما هفکارن کوارا بیر نبونه جمرناوی شندا ساله که ما به مالبات و تکیلی چکر مال هامبورگ برانی نکنی ما برانی نک چکر هم سرت چون سر مزلوی مال سر مزلوی شناخه کر ما او بپیروانی حوالان به دلوپن کران گریه خکرن
پرارام ما سفته لسر تربوی بود ایشا دل خیه گران و بهسترن لچاوین ما دبارین ما جوی را هیشتن ما بتنه ناف آخدا ایشت هم وگریان سالونه ما خوابن جیان و سایه انسان مرید من آخا سار دا دمین یه دجین دود کفن دیانن ترن سر جیان ریالخه دورا ما مراسی مخال سالونه بردوام کرد به ناوی مالبات ایسا کسن به ناوی کوارا بیرنبونه علی چیفچی و چند حوالن وی نونرن و کمکار پسه که یک کم روزنامه özgür politika لجوینه دا آمده بون پیامن خه ایشن خوانی زمان کک نبی دی جیانا که خی گرامبها دا جیانا که دولمن دا جمرا چند پرتوج لدو خیشتن با آلمانی 4 پرتوکه وی هبون از دخوازم وان بدم بر اکرانه Das Steuerrecht der Türkei. قانون vergiya li Türkiye ew jî Portugalî ya dine Almaniye dîsa wî bi hevalekî xeva li ser vî karî profesyonel bû wî li ser yasayên mîrasê ya internasyonal bi hevalekî xeva Schönberg bi navê wî Schönberg teve Portugak nivîsandin yek jî ew Portugal karê wî diploma ye die Kurdenfrage im Kontext des Beitritts der Türkei zur Europäischen Union. Di pirsa Kurdî da bi çavê pirsa Kurdî da lê mezekirin yekîtiya Türkiye çawa bibe endama yekîtiya Ewropa li ser wê karê xwe dîplomasî diploma bi karwanî li Zûrîhê 2009 bu titla xwe doktoriyê kirt. Paşê kek nebî ber wê jî nivîseka Portugal xwe APK weşanxana APK Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri Kürtler. Yekîtiyan Avrupa Türkiye navbera yekîtiya Avrupa û Türkiye karûbara wan û pirsa Kurdî kek nebî di Portugal xwe de bi zimana Tirkî xaşik waniye ziman ew APK weşandiye û bi zimana Tirkiyê li vefata kek nebî şin da bira İsa gelek fedakarî kir hemû nivîsên wî yên bi sê zimana Kurmancı, Kurdî, Tirkî û Almanî berev kirin helbestên wî bi sê zimana berev kirin amade kir ew Portugal nû ye ew niha meheke çend mehine derketiye nivîsên nevî kesen toplu yazılar bi sê zimana ye ew Portugal jî ji alî weşanxana APK da li Stockholmê hatiye çap kirin ew jî nebî ji me re li paşxwe îst em gelek memnûnî mala wî ava be bi karekî dewlemend bi dîtineka dewlemend bi milîtaniyeka dewlemend jiya çiji jiya mixabin bi krîzeka til mişka ji nav me çû em wî qet ji bîr nakin di kwara bîrnebûnê da hem xelîkan ji bo mirina kek nebî helbestek nivîsandû bes dixwazim wê ji we re bixwînim mirin dayîka te xe bipesîne tu anî dinê çi har û bi hovî bûyî dawiya jiyanê qet şa nebe te nebî ji me veneqetand ew bi rûkenî û delalîya xe di sîng û dilê me de dijî bizane qet ji te netirsî ji bo azadî û serxwebûna welat çend salin te dibin çengê xwe de digerînî erê çûyîna wî pir zû bû lê tu nizanî lezgîniya wî miskîna Kurdistana Rojava biçûkeke xungî ne îro
د پروګرام من دا دو میوان من هنه از بکک وحید دوران و بکک مامورا محمد علی باران را لسر بلگه فیلم حوال بارگران دکتر نبی کسن صحبت که بکن. کک وحید تو بخیر هاتی؟ عبارت خوش کک مزوب خیر سلامت چاوی باشی چرت کی رندی سپاس باشم رنده مالتا و تو برنامه من یکمین دا جبوبی میوان من اره وادو دیا دی ساجی تو به چند گوتنا خبت ناساندن ما تماشاوانن و تناس بکن مزو از نابی من لور نابی صدیق وحیده من که حسیم محه بالتركي يعني برسمي جي نابي من واحد تورانا الألمانيا تجيمه لكر شهيرة gündeki Kürt hatınatını. Zuvakşın Almanya mı? Endame redaksiyona birine bu ne mi? Ve gidince tahir az davet kırım. Bu film az derhener. Yani derhener çiye bir Kürdi. Türkiye'nin bejin. Danışman. Tu şavermen de? Tamam az şavermenim. Tu şavermen de filmim. Danışman filmim. Çünkü tüjit zani zubak az ser kari belge filmat sekinim ve filma düyemine de dünyaya ki min çevirmendi kriye ve gidince yani nizam evara ve hoş temaşavan ama raştına fekhet teybet düşünüm inşallah ama ben ama baş پیشخخ باشه کک مامو توجی بخیر هاتی سلام مستم کرم احد توجی خجمه را بدن ناسین ام تناس بکنی کرم که سری صف که همه تماشاوانه تا سلافتکم ایواره وانا باش خوش به ناوی من کردی مامو مال عشه دبیشم از گنده میحنامه گریده قلیه من مکتب سرته یعنی ایلک اوخول لگن خواند پاش ارتو اوخول لیسه مال قلی خلاص کرد دیوا سلچوک üniversitesi yani Zaningaya Selçuk'e sinema televizyon radyo من خلاص کرد دما üniversite من belge film kurta film kuşandım او kurta filmna gelek dara xalat kirtin xatin ditin belge filmemin yekemin navi xe cemre düşerkene ser goleki tane vi denge yani seri sevki röportaj emine kurdi hebun zanınga dekan rektör falan niştin او درخستن جبوه اکت تنه yani röportaj tune اما فیلم هم ل TRT درکت هم ل ESTV درکت لدوسه دارا خلات کرد نه واقعا اینو چون شو کرت فیلم من دم از مکتب بوم ل باجار ترکیه bu yekemin düyemin senaryo hini baş haynotun dema مکتب خلاص کرد yani zanınga film ekmine novi kha ak kırmızı ip aspave çuma altı portakal film festivali le bu je şova ba do kurta filmemine din ak mkir avj Kültür Bakanlığı Türkiye destek yani avj xalat kırd je şova avj ak bun xalas kırmış bu atıp Sambulji hem belge film min ak kırım لودری هم در هنری دیمنان منتکر هم ادیت تکر اوج همی کردن اکی سر شغبزن ما بو من او ادیت من او چکر اوج پر نو yani هر در کوت دیتین جی شو فیلم اکمی با کاک بعید هفته دیتی دینو بو ملاو درکی جی هم در هنری دیمنان کر هم ادیت من چکر نه جی ایوان تره yani jiyan usaya
باش مالا تا هر بجی مالا از دخوازم از دورتا چشتکی بیجم تماشاوانن هجا لداوی صحبت ما سپریزا کما هیا لبا ما بن اگر اون لبا ما بون اون سپریزا ما و ورن هم بری هفتی ما سپریزا ما جوارا بخیر با نهاد از بیجم کک واحد کرم که چکرنا بلگه فیلم حوال بارگران چند دست بکر فکر چند چه بو yani tengej bu ve tengej mara bahs biki مثل رحمتی نبی کسن حوالت بو حواله من جبو yani az kelek kelek baş nastikim Kurdaki meyi ek bu yani serkefti bu yani Kürde metüş düzeninin Kürdistan'ı hem de Türkiye hem de Avrupa Kürt kelek serkefti ama tebin doktor tebin avukat tebin mühendis ama ne karın nabe diyaha bir zamanı hat Kürdi benevisin yani meslek her tişteki tüve doktor mühendis ama şuna ki nabe daiki bir zamanı daiki ha benevisin ne ne usabu ne yeki ben bu ne bir hem serkefti bu hem Avrupa üniversite kelek kelek baş xwand bir doktor tecrübe gavadini bahsa vekir doktora hacı çekir yani belki ne bir kesen doktor ne bir kesen cara yekemin Kurdeke Kürt o neteviye Avrupa yani Avrupa Birliği ve Kürtler önüne ilk bir doktora yazan yani Merisep'teki doktora hanıdesan diye evet serkefti bu yani çar 5 zaman zanin serve yani min avcıkre bu biyografiye çünkü tecrüt zanin gel ser biyografiyan tesekinim eğer min bu kere servan biyografiyana filma belge filma şeydikin az برای که مالوات برای ایسا تزانی وی وانا تخواست تشتکی وسا بکن چونکه ایسا جی کلک برای خواست کر ایسا برای نبی کسنه مثلا صحبت کر از محمد علی جی ناست کم دقابدین جی واسکر محمد جوانه کی کرده کی رژیسوره کی یونتمنه کی ادیته کی از ورش بیم جوانه خورته عالیه من از اما هفته جبو belge filme dino nast dikin ev ji mihîna ji terziya me ji wir de em hev nas dikin min Mehmet Alî û İsa biraya Doktor Nezim hevdire nas kirin wana tevhev va filma çekirin min jî şevirmendiye wana kir gelek baş yani wê ji bêjim ku yani filmekî gelek jî baş bû ez bawerim pir jî çû xweşiya min Mehmet Ali jî zaten xortekî aliyê me Kurd e yani filme baş çedike ez bawerim ew jî pêşa rojê da navê xwe Kurd wî zêde bibîzin ya navê wî baş keke me mazwarim bate çima navê hevalê bargaran me bi kar wanê yani ew îda ji ke de hat çir bû hevalê bargaran îda yani ji kek nebî de hat yani rojek me röportaj çê dikirin pismamê wî Hesen Kesen me röportaj dikir wî bi min re got kî kek nebî rojek pê re gotê van tewa rûştine gotê rojek ez mirim bi kalamê bi mûzîka Kurdî min diherdêkin kek Hesen ji gotê va şorê tê van çi bû yani tu çima qala mir nekir wî ji gotê ki ez mirim mûzîka Kurdî min diherdêkin kek nebî jî ji mûzîkê şevê gelek hez dike hem tembûra lê dixe hem jî şevên gelek hez dike stranê hîn pir jî hez dike hevalê bargiran e roja mirinê enver jî bi min got roja mirinê bi strana hevalê bargiran kirine herdê film van mêze kir jiyanekî girang e yani ji gundar tê Ewropê tim Kurd e tim ji Kurdan re tiştek bike min got em pir tiştê negerin ovê film wê
هوالی بارگرانه مصدق اوکی ماما گوتی مینا به کلامه جی وی روژه مزوتش زانی کرنا بناخیا بناده کک مامو و چنگ دناف هفدو دا قونتاق تکیلی چکر و چنگ دست بکر روژا صرف تجگی تو تنگ بحثه بکنه بکی روژا صرف که کک وقت و فیلم دینو محفظه ناس کر من اور ادیت چیت کر شهرمندی جی کک وحید تکر کک وحید به مالبات کسان را دن کری تشتک ونگ فکرک ونگی هی یعنی تو میجی ویدو فکرک ونگ درکتی جمرا پارو کر متنگ دن کر یا موگا و مو واندا نبا و yani ترکت بیشتر رول مدل هم با وجه کردار بمه جبوه مگو هم وجه درو که را belge filmi ki çekini diva ma pek İsa var denker yüz guta tamam yani film van das bekir yani fikre çik ke vaid bir kız aha başa ev kare kek vahid ev jveşin da berdewam jibike kek vahid az varım aliyete çima belge film va belge filme duyemine yani Armanca ve çiye belge filme çı dixwazin çekin Mesela berisiftek az bersfa persiyete bim ez na ser ekedet dibinim Şıkırşehir'e, Kulye, Konya'ya, Ankara'ya, Semul'e, Hatay'a, Diyarbakır'a, Kurdistan'a u duhok u hevleri temaşa tikin hebale mine Facebook najim raddini bisinin az juvana çıkı slafı xabişinim ya. Yani kepamış hatta çünkü em Kurdi kısa tikin, Kurdi denk tikin o coğrafya Kurdistan o Kurdan da herkes ekli medeniyre. Eğer me zamana ki bir yani kısa bikra ona ne kari mefam bike. Bersvat persiyete tuj min gavadiş baskır. Mizo az biyografiye kellek mühim tibinin ya biyografi pir mühim ya. Yani tibin ki dünya 8 milyar merov dijin 8 milyar jî dünya heye. Her kesek her merov dünya yani az tengi din de direj bikim neteviya Kurdên Bakur yani neteviya Kurdên Bakur az baverim ilk ser şahsiyetan derkeve, ser biyografiyan derkeve. Yani hareketek belki ser baş şahsiyetine, eğer me baş şahsiyetine rind nas kir biyografiya wan xwand mecver çend derxistin xire ama rê xejî bibînin. Nebî jî yek ciwan ji gavadî jî bas kir. Hatiye Almanya, du üniversite xalas kiriye, doktora xa kiriye. Ji gundekî Konya kuliyette, aşira işte reşiyatte. Ama serkeftiye, memojgo rol model. Yani em dikarin van Kurdên wisa zarokê xort û keçê xere naskirin bidin. Çünkü Nebî hem serkeftî bû, hem Kurd bû, hem xudanê nasname xe derdiket, hem jî zimane dayika xe Kurdî bi sedî sed deng dikir û dinivisand. Yani ji bo ve biyografiyên van pir mühim e civata me, xelkê me, milletê me jî me vana nas bikin. Ji bo ve ez prensiba min e ser biyografiya tizim nebî jî bobora, nebî jî projeya min duyemîn e min bû. Yani kêfa jî hatin kek memo jî gelek filmekî baş çekir. Yani ez kêfxwe jî dibim ji Kurda civanên xortên veng ji vî karî fam dikin û karekî baş çê dikin ez hîn xort dibim me hayata jî hebe. Eger karên veng dît xire. Baş. Kek Vahid tenge ji me re behsa malbata kek Nebî bike. Dayika wî, bavê wî, xang û merivên wî çi gotin, çi kirin? Ola mizo eğer film nêskî not dakeye, nêskî not dakeye, malbatê hemen hemûyan denk kirin ji birayê xe, lawê xe, pismamê xe,
باس کرن ولا مالبات الكرد من ناد كردان مالبات که وصل حتى ناج ندیتیه او پاش لاوی خبون پاش نابی بون آلی کاریا ویتکن تیبتیجه از ناوی ایسابیم برای خه اوج الهامبورگ کتیجه خج مهندسه ایساب حتی ورد حتی دابی با کارا وی اکابی قداویجی از بیجم بو ما جی چکر پلان اما ایسا برای خه پر حس کریه یعنی برای خه پر حس کریه پر جی حس کریه ولا مربط به خودی ما برای منام ایساب ملت تک اگر مرن خرما قداتا یعنی اکنابی تک بکر جبو ویجی از تبی پرسنتی دا جی ایسا کسان را سپاس تاریخ بشینم که قداکا مزن دایه بی فیلمی yani malvat neski si çel kesiş malvat film da Mehmet Ali giden kırından wana gi baskır babi xabdiya xali xab smame xa gündiye xa gi havale xa ev permiyme çünkü nebi endame bir redaksiyona bir ne bu ne bu yani havale bir herkesek tabii akide jibo nerine xej bu nebi anin zaman Müslav günde mera şant ne bir nekir. Taşan dari taşan. Acara kıdım bişirim taşna az naat dibine jumra dermiz günde men jumla lema mezetik ama hayata başa. Yani başa. Keke mamo az var maliyete disam. Kışandına film lukuçe bu. Unçuna kudare. Ve luku film kışan. Jumara bahsa montaje finanza film teknika ve müzika ve beke karamaxe. Erkek. Film seri sıfke Denmark dest bikir. Leverje Marih yani. Xalti xel ve derine, psmama xel ve derine. Tabii pişi xe ma arşiveki primazın ya. Yani bir deniz derya yani usavu. Kak İsa hami başir kiri. Yani video hena vana hena yani dimana hena nivise hena bir nebune hena hamish danamın yani menavgi vadon nizi duse mo wang chu او جي شما ريك وابو يعني ري هوت برچاو من موازي وانگ دست بكم سب كم دنمارك دست بكم جي شما Almanya Hamburg'e جي شما Köln'e ne Almanya der ki hevali kameraman tim ne bu tim gerek Ali Karim'e Hollandi bu ne? Hollandi. Tim her tim Hollandi havali جي شما Slope. Tim on Slope جي شما der چون Türkiye İstanbul'e خوشگاوی دنکر رپورتاج چکر جیش ولی آنقره که بکیره بولی داری اوجی حوالی خیلی Bekir Yıldırım. Doktor Bekir Yıldırım. Doktor Bekir Yıldırım hem حوالی خیلی yani ek kırıklığı yani emcik loya xalti tamam mazlum divoji az Konya Cihan Beyli eke hacıları injove loya deri gigeri çum şuni hoti dane tabi avdare namoye bu herde bu yek çum öyle az az çum deri دیواتم لگنج منکر تابی خونیج نماینه خونیج بهرداره بوده یک خونیج تنانه مالی آب که و مالای داری رپورتاج با آب کرد آلی آبوری لوی داری یعنی سری سب که ایسه ہے جو آبوری زاتن همی گرانگی گیل سر که ایسه بوده که ایسه بوده یعنی و فیلم در نت کرده هولی یعنی نت بقت تو جی شما ما اگه کرنه زندگی کردن مکر مگو امیوی وقتی اون بر چاوام چند بکنی یعنی خانه تنان کارستانه خونگی عجارن ما چو لقرگی دیگه گندگی کرده
گردای آنقره اوجی ناصرینه نه مامو اوجی ناصرینه اره لوی داری حوال ما هبونا تغییر قپارج اونا الکاری میکرد یعنی خونه خواهی کردن حتی شب بمرو بون لوی داری تو فیلم دا لیستوان جه نه لیستوان نی پروفسور اوجی کندن اوج لیستن یعنی بدل جان لیستن تو کنج لاونو کردن چون جیوان تنگ کامن ندیتن مالا در کشو اندم تا به فیلم همه فیلم نوت تاخده لو داری دما و پره میبزن و işte پرتوک شاوتونده نیه اما نه تو کنی بکه دولت نینه موچیش تکنه ماوگی و شیر تکر ما تکر یعنی عالی تکنیکی ما فیلم که کامera که پروفسیونل یعنی به فیلم سینما ما کشون ما دنگ همو پروفسیونل هنوتن edit zaten من شکر همین سرم بود دیوش موزیک شی مری که نبی مراد بای هی ویژه مرا همی ستان شکرم موزیک شکرم البته که پروفسور دکتر ایلهان Kızıl hani وی اوچه اکتر بیش بسیک شکر داوی فیلم جی البته جیل سر نبی نویسنده بود نه yani Kızıl Kaya Sernebi Elbistan nefisandi bu. Erkek nebi buna göre şuba İlhan Kızılhan serlik tenefisi ya. Avcı yani elbette ki par başa. Mama belki kes Kızıl Kaya nasıl ka? İlhan Kızıl Kaya ev kurdaki mail Kızılhan masna ka profesör ki üniversite Almanya o بخجي كردي ازيديه يعني كيف ما مو از ورم سر هيك دما تشي جوبي تا قوت از işte تشتاقي وانا قناتا چو تكيل بتن مروي ورو چكر هيسن انسانا يا جي خواستن علي كاربن خواستن تشتاقي بكن بترا لا دورا تا سكني تو بوي ويت چه بيجي مرا yani az bim az çuma bo ke yani sanki ben kek nebi namri tam jamone tam hanake khehna yani qat namri yani kasiş nagu yani darnok nagno yani gi khostan hatta chuni yoyle yake zozane dari hasl chief khasti lo dari gier bu chuni chumi dari yani onu hak من اول وچی یعنی دنگر که خلقه مریخه یعنی کسی نگم نکنی باش بو یعنی تو ممنون بویی اینجوبه یعنی چون با که یعنی چون حجلا رو جوسا بو اینجوب جام دنمارک جام بو آلمانی جوسا بو کسی نگم نکنی یعنی کی پشت مرکز صاحب از دخوازم جوا هر دیوژی پرسکه پرسکم نه گالا دا ادمن نوارنی سر دما گاله بر از دخوازم پرسکه پرسکم اون هر دیوژی بر دکانم برسبا من بدن نه دبیجن د فیلم دا چشتکی گم هيا اون لسر سیاستا نبی پی باور کری کاراکتر وی سیاست و پیش تا در نخستیه پرانی اون سر ریا مالبا ترا سر گند را چونه اون جبو وی رخنه اون چه دبیجن که گوهی تو سفته برسه بده؟ والا من رخنه من نبیستیه اما بیخره لازم ببین اما tabi her kesek tişteki kem tibine ziyade tibine normal aji rexne jima bibin az yani fikram jî ez difikirim jî filme de ev hebu yani hat dahil belki pir kes jî nizane kek mizo lemî li Hamburg jî gala film jî li Hamburg çêbû gelek jî kes hatin zêde jî Alman hebûn ev jî pir interesant bû tu jî dizanî em jî li vir bûnî yani piya min yani fikra min
tabii kemasiye xeji bibin çünkü em ne profesyonel em hünü despiyetikin yani amın çend prensibê min ene ez dikarim carek din bilimser zaman yani eğer bêjin ki filmekî Kurd xera zimanî xwe Kurdî bibe yani zimanî xwe Kurdî bibe ek tu jê pirsikî ev bersiva te jî bi Kurdî bidin ji bo wê jî ez spasdariyê xwe ji kek Memo Mehmet Alî Baran ek bikim wî pirsê xwe dî bi Kurdî yani zimane film yani zimane hevale bargiran Kurdiye yani ne zamana gidine bindaki Almanya heye Türkiye heye işte Çiğ xere yani şu zamana xere yani untertitel de bin Almanı. Bu filmeki Kurdaye yani rejisör Kurda, senaryo Kurda, çevirmen Kurdun, müzik Kurdiye yani Kürt edin yavaş yani Türkiye'de yavaş yavaş kari xettikin destxe bu veji yani rehne olsa okey ev bibe ama min ne bistiyem yani. Başa. Kek Memo tu ji bo vê rehne çi dibêjî? Ya kemasî tim be herkes bi çavî xwe yani bazık ama vay hebû be hin xweş bû vay hebû be hin xweş bû yani herkes tişek xwe lê bigere varê yani me rê vekiribû warê kek îse bi kek wahîd ko me rê kir ana got teka wê yani siyaset tim gund ne yani bu hemî mirovek yani merîke merî ji gundek derketî li zozanê hatî dinê yani eğer teknoloji tane lavadar no tiştek tane yani waqtî hatî dinê şeş hatî li Avrupê yani li Almanyê bin dinê do yekemî duyemî ne ben bajarekî heke ma tim gund bikirin natibû ma tim Almanyê bidîj natibû yani Türkiye bêjin çok yönlü her merîkî te tiştek xetine yani tim siyaset tane wî pişta tiştek xê dinê malekê xê heye tiştek xê li gund jîştî heye em wana jî din berçava yani ji bo Başa spas dikim. Temaşamanan ezîz bername me bela kin sürprizeka me heye li dawî sohbeta me ve çi qas bername me bela kir sürpriza me bigêje û kesan ki ma insana me sürpriza me bibînin. Ez nadixwazim warim ser gala hevala rejiyê afîşê gala bidin ser ekranê baş be. Keke Memo em warin ser gala belge filme ve çêkirî li ku ve got li Hamburgê çêbî kînga ve gala çêkir gala çawa bû tengem behsa gala bikinî. Erkekî li Nîsanê 2019 me li galê yekemî me li Hamburgê çêkir piştgirî me mezin kovara bîrnebûn bû nivîskara kovara bîrnebûn hemî hatin spas dikim ji vir de canê jî hevalê xwe hatin nivîskara din hatin malbat hat hem malbat ji vir de ji Denmark çûne Hamburgê ew de galekî pir xweş çêbû nêzî 120 merî hebûn yani tiştek ven ji Kurdara galek çê dikin pir jî tune ye yani jamara yan bu tiştek ven yekemîn bû ji min re Kurd gala çenekin ne yani Kurd hemen ya gala dedin ama Kurd gala çenekin Kurdê lewê derê him kek wahîd axaftin kir him pismamê kek nêbî kek enver kesen û jî axaftin kir lewê derê Murat Bay hem hevalekî hunermend ve hatin lewê derkî müzik kirin zindî kirin hem müzikê film lî xistin piyano bi tembûr hem jî strana xwe jî got lewê derkî Murat Bay ez spas dikim ji vir de şîro Kek wahîd tu ser gala dikanê teng tişta Memo baskır yani gavadî jî got yani tiştik em çêdikin kek me tijim bizanî ez dixwazim her tiştek otantik be
Yani legaleji müzik otantik bu. Yani otantik çiye Kurdin aliyeme o Kurdeki mereşe bu. Vi Almanya gibi hem piyano xistin hem jî temburlê xistin. Yani tê bira min ji min pirs kir got em çi kijan strana bêjin min got yani konsepta me de ek heye tu kilame zimanî din tune te Kurdî kijan kilam gotiye dilê te dixwaze ya got ekam bername me de kilame din jî hebûn min got na yani konseptê de eğer galada kilame Kurdî bibîn yani çünkü gala Kurdaye müzika wanekî li bir lêkeve. Mesela bîra me de ewma gelekçi şahsiyet li wir hebûn yani Hamburg langî hatibûn baş bû. Aktê bîra min yani 720 kes hebûn ama her kesek jî girî yani hêstirek ji çavê xwe de afetin. Ez jî pêkirîm dilê min êşiya çünkü memo jî filmekî çêkiriye ku dilê me reş kir yani kezer le me reş kir. Yani baş bû. Ez vê bêjim yani ak bêjim ezim yani baş ez dirêj nekim. Keke memo dûne de demên pêş de rojên pêş de belgefîlm bibine çend welatên din bername we çi ye tengê behsa wan bikî karê we xelas bû an ne berdewam e? Nakeke yani ben xwastim yani li Denmark, li İsveçê me got em çêkini galadin çêkini ew ji bo korona nîşt mala korona bişate ji bo me nekonî bike yani programa me de hê em yani li vê derê sînema çû pêra deng kir tam em bikinî cigodin girtin yasaxê heye nabe ji bo nebû yani ay jî xemgînim ama tiştek dest min de ne yani. Ama mal Köln'e ez warme ser vê yani kek wahît wek atölye Kurdan Anatoliye li Köln'e ser belgefîlm çistek çêbû te ji me re behsa wê bikî? Ya işte ben çend hevala me usa bêjin ben atölye ki jev kiriye li Köln'e kek Hasan Hüseyin Deveci işte Şaro Garip Şaro tu ez işte Mehmet Ali Mamo em çend bêjin navê em nebînin çend kesin ji aliyê me em tên vaad em ser projeyan jî disekinin em çi bikin çi nekin çünkü yani dozaka mezine yani em şuna nikarin rûnin em mecbur caran jî 24 saate ji vê Kurd û Kurdistan em mecbur denyexê derkin ji bo wê me got em li Kölnê jî bir filmê temaşa kirin bidin hat gelek kes hat me kokteylek jî çêdikir te hayata jî zanî Piyake herhalde çıkarı nefis Şirova kek Hüseyin tukhuni herhalde. Hamburg'a evci hevale kek rahmeti bu kek nebi bu. Valla yani ez dirêj nekim ama em dixwazin em Kurdên Anatoliya dixwazin ji bo dîrok, kultur, edebiyat çiye xere milletî Kurd re şirketi parama xerem binin şune yani. Çem çiltikin çinekin em ji milleti Kurtratik. Kek wahît ez warim ser pirsa godin. Va cara duyemîn bû ki ber vê sirtê belgefîlmê Dîno teşewirmendî kir. Niha jî fîlmê Hevalê Bargiran ma di dest ve da projeyên weng hîn hene hûnê belgefîlme seyamîn li ser rê ye mîzgîneke bikanî bidî me tiştekî weng heye? Erê ev jî me xelas kiriye filmên seyamîn tu dizanî rejîsöre Dîno Kerem Tekolo bû. Ez silavê xwe jî niha ji wir taybetçî re bînîşim ev Semûlê dijî Mehmet Memo jî nas bike yani berete ve hevale endine. Kerem Tekoğlu rejisöre filmekî şik me ji ser ekê kiriye kekom.
Bejaren amştengis Anadolu'ya navin em derketin em çuni Kamışlı. Suriye em çuni Kamışlı gelek ju unje bizanibin Kamışlı'ya 1908 15 kes gund hatibun kuştun. Sentral Komita Kava bu. Yani namende. Servi katliamı filmek Kerem Tekoğlu kşant. Evji da halas bu işte korona namuj gut. Bu korona hinderneketi ama film davi bu yani. Az ve bejim. Aliyedinci ne biteni despek edeceğim gut. Az biyografiyo kelek mühim tibinin, biyografi per mühimin. Le döney 8 milyar mirov dijin le 8 milyar ji mirov ere. Her mirovek dünyaya ke dünyaya jibo ve biyografi per mühimin. Her tişteki tutuyor da tibini. Yani biyografiya nebi de medit, nebi bava yani lavek kheye, nebi merive, işte Khudane maleki, nebi lave jineki, daykeki, lave bavkeki, braye, işte yani interesantın merit karavancı bine berçabekhe بكس دريج لكن ما شوانجي لكن هذا نشال شاش تاع ماكس صوبت كريه فيلم سردي هذا نه نورمال کنسپت برنامه من 45 دقیقه 47 دقیقه مثل مرنا وفات کردن گوش کردن نبی ما خبر دا مثلا بلگه فیل خبر دا ام ایدی هاتن داوی برنامه تماشاوان دلال از دخوازم جمیوان خبر پرسم گوتن انوه داوی چنه که ممو تو شوره بگره سفته تو چه دخوازی لداوی جمعه بیجی؟ از یک تو تشتابیم لوی پروژه گرک مری هنه یعنی نه یک تنه نه دو نه لوی دنکرن بیم هم بیر کربن مقصر میس نکن یعنی که حسیج مقصر میس نکن لوی داری یعنی چون آرشیو گلک هاتم بامن جو کمکاره هات بیرنه بوره هات جو جنوی ایمگاته هات که اوپی چوش هات پرو تمام قالا وانا نکر یعنی ایسا بیرت مقصر میس نکن یعنی با تشتکی yani Türkiye bilerek mi ne kari? Yani muksurun mes ne kari? Ye jibu bername tekek nebi unot yani taunot biranin az gel expose tıkım yani tavo balakra cihane dit belge filme ki belge film per mro mes ne ama biz zindi yani hazıram mari mezekan. İşte her bir expose tıkım ştaro. Edin dahi az bim yani zarok kharo کرک خیره میبین و کردی دنگه و جات کی خباف کی چک زمان افسی خرسه وانگ دنگه اگر زمان چو هر شکر تشتاق نام مالا تاو هر بشی سپاس که واحد کرم که والله از من گوتنا خگوت بلکی از جارکتن اجتماع شوانوان سپاس تاریخ جوان سپاسی جوان را بشینیم çünkü neski çarpı 5 dakika maddenirine سپاس يعني من هوالا سپاس يعني اشترى سپاس تاريخ تشنم كاك مزود جارد من دعواتك يعني أبجي تشتكي جبو من مهمة يعني زور سپاس جبو أكاتا كداتا برنامج تاج باشتشي يعني كيف خاشي ليتنيرن سپاس مالا دوام بك از کردستان را جهولی را دوه که جدیار بکیر مردینه و کلی را جهان بیلی را کرشی را گندی خرد گندی من نهادنی لیمزد کن شوان را بارا سلاف خدشیم با بارا باش سپاس تماشاوران دلال ام ایرو جارک دن هاتن داوی برنامه خا مالا و آوا و لبا مبون نها لداوی برنامه ما ام 5 دقیقه بتوین ما بحثا نبی نمر کر 8 سال برول هم برخه بقرزا دل جناب ما گوچ کرو گوچو بو ما او ببرانی ایشا ما گرانه
ام وی ببیرتین ام قد ببیر ناکن او دجیانا مدا چی که خیلی طیبت یه هر دم جامعه با بجی از سپاس دارم بمینند خوشیه دا حتی برنامه کدن یه ورا خوش به لبنده سوپر جامعه بند خاطره به So, jetzt bin ich fertig. So, jetzt aber. Sind deine Muskeln warm? Voilà, شنو وردو. Voilà, شنو وردو. الورات دنیا سال جاوینو. از برنینم فاتیش خاصی منه. تابع راه. از رانام نانا ما برتوا en son دوکم که ما هفکی سانجی که تیاز دادستم فاتیت را نه تشتنه حتی که دون اندلی تخم سن اندلی تخم en son دوکم که ما دوکم یه داز روم دسته خش ایور ششتن دوی جاریجی بنا شنکو پیماته فاتن افخ ابی بلمیسوی حتی لمیسوی اونیش مریر جیتشتن یا تخترتنو لمیسوی وات دنی کرک ماشین چوب ویش تاین که گوشلو چوب بان روینه جنه رویش جنش بان خاطرت میشکر لوی داره اینی خست خوب سعدات گربو پر زو دست مثلا کرده کرد تم دخواست تشت کی بکماره دست ورا تشت واره ما خدمتی ولایت خب کرد کمر می ریا آزادی هبونه ریا آزادی روزا ولایت هون جو 15 روزی که درد کرد تاعت ویل گندی ما وی گندی دورولی ما عمل حجلارا اینجو ویل گندی بلق وی بلاد کرن اوی که روزا ولایت روزا نیو ریا آزادی درد خسن پر مراق کنه گوتنه با کیه و نبی کسان پر کووره ما بلاد که جوانه برای انسان که işte 25 و 30 سالی سیاست مداره که مزنه اما هاتنه گندی ما هاتنه ایزر نبی کسان هاتنه پرس کنه ملت پرس کنه گوتی نبی لوکی مزنه ماش گوتی نبی لرده ها توپ تلیزه فوتبول تلیزه چون ما اسکنه پننگ خاص yani bir sol خورد کی 15 سال بی من نزه بون من عینی دبستانه دخان نبی امیجن طلبه که جهاتی بون و دمه نو دست بکر بون حرکت کرد و دمه نافچهان دولیه بون ملت دگو او تکوشره
genç hamul dara bibunu. Kuaram dernek kurmuş. Ma kurmuş kirin ki. Amca kurucu üyeler de çıtır. Hem teşkil. Yaş malad geçtin diye tali doğru. Emin daha doğrusu yani. Ne bit geçtin şu da. Gündi me komalik çekirin. Nabi ve de haşkade bu. Lü dari siyaset, amin politikat kırdı bu Kürda. Mezin ara, beçukara, be mamustera, münakaşa meseleyi Kürdat kır. Dernek fakirin. رنتي برامن دوغدن داعش قدي امين كيلو طاق لوني ازن زم ام دبر دربستان ام كركوني ام نات كتنشي نبي انا تشون باولا خابا لور شوي بعد خورن işte çırt kırın ma per net di yani am kurkuni am net kırniçi خبر جمر وقت تواتن تو لاکتی کرمانچلغیت که شو بو مگو قرشمیش من عدالت کی لکو هیا آر رو که واره مبیونه سال 1977 tam meh gulane li yekî gulane şevket ber ve qezê me li Cîhanbêliyê şev em bi 4-5 heval em derketinî nav Cîhanbêliyê li dwara me yazın nivîsîn nebîj bi mirew te ev de min nivîsî nebîjî دور میست کر کسان ته نه کس متگرن بگره آیه تنه لوم میست کر. این که durumi Türkiye sağ, sol, Kurmanca, Kürdistan derken sırf Kurmanca tıkırına. Kurmanca tekine, Kurmanca tıkırına, Kurmanca yazılmış da. Ama o amca Kurmanca'yı vajı ve savunmuştu ki muazzafi alal acele benim. Lakin rahmet ay bu Kurmanca pır takipti ki pır Kurmanca aramıştı ki inlet garna. Biz hangi khalas kır şu. حوالی بارگرانم حوالی شورشوانم خوزانی گلی بنده است اندام کردستانم برگرانم حوالی شورشوانم حوالی شورشوانم آخ حوالی شورشوانم حوالی برگرانم حوالی شورشوانم حوالی شورشوانم آخ حوالی شورشوانم بوزانی گلی بندش بوزانی کردستان از رنگ کردستان اندام کردستان بوزانی گلی بندش بوزانی و کردان از رنگ کردستان اندام کردستان هجمارا کردا گلکیم بود آلمانیا یا کسی اکادمیک کسی کاربون یعنی امیجن سر سیاست خبر بدن جواکا آلمان بهتر پرانیا و کارکر هاتون آلمانیا بشونش بر پرا قزم که نه وقت سیاسی وقت ما امیجن بر سیاست رویا بر جزایر رویا کیم بونی مثلا السويد الولاتين وانا بهترين لالمانيا كيم وجبري واجي وشاغي يعني ايد خوند واني ما تشار حب الناس لكم يجي كيك نبيبو كيك حسين دزبو ابور مغبو
و ممو هي انكال حنوفر الي فنوفر اوجي هوالي كونكاري بريبو لزانینگه کامپوس از زانینگه هامبورگی مجرب پیشی اودیت هوالا او بمندان ناسکرن و کسی که هین باوردم تمنی وینه بو بیست نه اوجی به 3 سالوی قدیابو الجوالات هاتبو کسی که دینامیک دی بیرامه روژا گما اودیت انسانه که خسر بون جیرک بون هم خواندوان بون هم جوالات پاریز بون گلک انسان من خواندوان هنه لبو گل خو خوات ناکن تایبتی که نبی هاو که او بون او برای منی مزن اسماعیل özkan به هفرا دچون پرورده زمانی آلمانی orada hevdu nas kirin پیویجی به هفرا دست به یونیورسیتی کرن وی دمیجی جی آلمانی هنده بو لی روزی که هات مالامه رونش نمقصه کر وقتا مقصه کر گوت برای اسماعیلی پوچکی گولیت ادزانم تو چپی ترکان داد خیبتی لی اوکا علاقه تل سر کرد و کردستانی جی هی راستی devletin dager kervalati me dager kediye waqta meru perskere kamala kwa çare ser ne ke ne kara perskere ke geli dinu mali dina çare ser beke bivi avoji kere ki tu beri balok haber di malak es malak perskere kamala kwa çava çare ser dikin du hingi nebi de beşa aburid l Hamburg'e dxwand o JPVG ke gawari siyaset edici aktif bu endami komkari bu hingi JPVG ke de komik خوندکارن آلمان دکار دکر و خوندکارن آلمان مارکسیست هوخشول بوند سپارتاکوس کنیزی کی پارتیا کمونیست آلمان بو دورد جنبی اکتیف بو وقتا هوالن هفدن دان ناسین گوت وی پرسی گوت چیشی دیکی مگوز ولتا مله بومه گله کی بالاوی کشان گوچا یک ملکی تی هاتی وی کوملی دا کار دکی مهنه کی سروی نقاش کر وی دمی اوکی ریاضادی پیرا هبون تاوی اوکی کم کار را دچو دهات روزی کی فیلم هبون بگیر مازگونی را داخویا کرن کو تجواری کمرامه امین کی دم هفدو ناس بکن باخفن ام چوب me behevra filmi li mezekir gel ki kuaş bu. Benim gençlik çağımda çok birlikte vakit geçirdik. Komjuvan'dan dolayı gençlik çalışmalarından dolayı birlikte olduk. لبم صار بره خبدن سرچیا این مردا حیالی سوه بکره کنه چیا این بسهرا سر سوه دادن واقری دارا این و مهرون لبر بخون کاشته شالی کوبان بلبلانه Türkiye darbe askeri çey bu 12 Eylül bejin darbe askeri çey bu ve çağı hazara insan da Türkiye darbe hatın gırtın tadaki üzülmayki anaka çavanka kurda dise ve çay da hazırın ki hebu yani brasti hazara khorte kurdatın gırtın siyaset yani kurdatın gırtın kan hafsa hinik cerraviyan hinik çun Orta Doğu hinik çun bejin Avrupa çey bu elçte aktüel Kürdistan'da bu mesela van nikaştıkır mesela Kurda bu sen nikaştıkır Kurd Avrupa mevkar çibke çine keser ve men nikaştıkır gelek car gave ku mesela siyaseti haber didan ku ditine me ne ke hev buna çek az ahlaki nezik dibum medgo çavat vena ke had beji ev nevsaya ince canan nebi bizarre mitkir, hanek tikir dugo das habe ich von dir nicht erwartet. Almanya ne benim ev heviş denet kir kut vitişti bebeji. Bu sa bizarre mitkir. Dinvise xoda xostine winan ki duxost kuj boy mücadele Kurd u Kurdistan bi peş ve haraj boy milleti peş ve haraj boy mesela problemi milleti dünyaya ben nas kirin milleti bigi haqqi xo jberuye ki mecbuye xod eşan iş duy warideji tinvisand. Li timj bowi doza Kurdistanê giring bû. Davî nebî çû Almanya em xort bûnî em tekoşîna Kurdistan de em nas bûnî di rêya azadiya de me pirtûka wana dixwandin rojekê apê min Osman ji me re kovara deng hanî me deng dixwand
ملی مسکر برپرسیار دنگی اروپای نبیه جبو من از زاروک من 15 سالی 16 سالی بم تشتکی پر باش بو پر ما بخات پاسان مدگوت پسمام من برپرسیار کوورگ است خونیم دنگی لا اروپای اوش بو ما تشتکی پر باش بو وی وسیله جی میجی این تکوشینا گل کرد کردستان مدرس بکر وش با ما روکر نبیل کلنی دخوند و پشترجی که گل کاری سیاسی دکر گل کاری ریخستنی دکر تم گازنک دکر دگو افکاری گو ام دکن جالی کرداد جالی کمالی کرداد ناین دیتن افکاری اکادمیک افکاری زانستی و ام دکن و بتایبتی ویجوی چاهینجی پرتوکش که دابون وشانی یا جنویسی وی درد کتن و avana az gışadıkım lekes nabine. Kendisiyle 1987 yılında Doğu Almanya Cumhuriyeti'nde Scharmützel diye bir bölge var. Orada bir gençlik kampı olmuştu. Kendisi işte batıdan geldi. Biz de Berlin'e gittik oraya. O kampta biz diğer ülkelerde gelen insanlara kim olursa olsun Kürdistan davasını, Kürt davasını, bu mazlum halkın kurtuluşu davasını nasıl onlara ulaştırabiliriz? Hatta orada mesela İngilizcemiz azdı, kötüydü. Bulgaristan'dan Bulgar televizyonu bizimle bir röportaj yapacaktı. Şimdi biz sadece Almanca biliyoruz, Türkçe biliyoruz, Kürtçe biliyoruz. Onlar ama İngilizce bizden birkaç cümle söylememizi istediler. Şimdi oturduk, ne yapabiliriz? Başka birisinin yardımını aldık. Orada da tabii gördük yani bu dava zor bir dava. Bir sürü şey bilmek lazım. Çok yetenekli olmak lazım. Kortin üniversitede ders bekliyorum. Bu anra emdahatın cemev. Yani strateji ve taktik evan üniversite çavada hem aliyekte perverde oka peşte ve alidin da jboy kare kurdu Kurdistan'ı çavam da karım van dara oka daharamız nas kırın bandorama biraz üniversitede serpand vana hebe ser profesör hebe em dosti geli kurd her dem بدن خودی کردن یعنی هم واری اینفورماسیون نه بدن خودی کردن هم جی ولات ایمادا چت بچنا هنی هم سر کفیش گره که اینفورماسیون هر دم بدنی. ازات ما بونه اولی بونه بو دمک ازاتیم جی وانا کنفرانسینگ چت کردن. جبوی کردا کنفرانس که پر مزین چت کردن. و کنفرانسی جی پر دنگونا. نبی جبوی و کنفرانسی پر کار کرد. پر ممنون بو. از بیشیم دفرلی دگو با کنفرانسش بوی کرده پر دنگونا چشت که پر مهم بود. ما اگر کنفرانس لاوروپا شکرین او کنفرانس بیتش بو هر چه کردستان لاوروپا لوی دراده ما خواست وقت پلاتفرم کردی اروپا ما پلاتفرم کی شکر همو کسی اکادمیک دیدن همو کمال کردات دیدن همو پارتی کردات دیدن دوی هویجی نابی هویجی مکر پلاتفرم کردی اروپا دوی نقطه ده که نبی علیکاری کی گلک باشه بو کنفرانس که هی مزن یعنی ابالکش دوی ده کنفرانس دیجی که نبی دوی ده لسر وی مثلا یکیتیا اروپا و کرد دوی ده جی و که رفرات وی یعنی پیشکش کرد و رفراتا وی دوی ده را هر پیشکش گلک هات عجباندن گلک بالکش بو لی پشتی ساری نوتی پیوته باور کنم اجی که نویجی او مثلا می چپیتی تمامی مدا یعنی بری مگو هر شتی کرد کردستان جو من بری کردن کرد و کردستان مهمه وقتی که دهات با من باور دکم هر کیجی اوک مو دکتر عبدالرحمن قاسم رو هر کیجی او گرکی ناست کرد یعنی فکریوی هر کی گرکی سر هبو کردین روجهات پرسیا دگو روش قاسم رو چیه؟ قاسم رو چیه که؟ چقدر پیشمرگه هنه؟ پیشمرگه وان نه چیه که؟ روش خلقی چه ویا؟ وان سوالانا راستی گرکی مده پرسیه. چما مده پرسیه؟ اجی ورهاته بون. حواله حسن یعنی راستی پسکریکا کرد و کردستانی پسکریکه کی یک بشکی نه یک پارچه کی نه. چهار parça ولات مبلا کنه بندستانه 23 işte nabera ولات مدا سینور hatine kişandın ولات yeke bervici şertu mecri her parça gore koy hatiye berçavan de gereki tekoşinavi em be ali din raji bilinkin پیوندی ترکیه و یکتی اروپا و چاقی اکتوال بون تم نبیل سروی هورد بو لنب هواکی و گلک حوالی وی هنگیجی که دخواستن پسکریکا کرد در چرچوا مافی مروانده به حال کرد نبی وساند فکرید کاری خوی دکتوری دیجی نویسان دخواست پسکریکا کرد و پسکریکا کردستانی
ev pirsgirêk wek mesela federalî dixwast pêşniyar dikir. Was ihn am meisten bewegt hat oder was ihn ganz viel bewegt hat, war das Thema Kurdistan, das Land Kurdistan in der Türkei, also als Landesteil in der Türkei. Kuzey Kürdistan'da Türkiye'de oluşacak federal devlet iki eyaletten oluşması gerekirdi. İki etnik ulustan oluşması gerekirdi. Türkler ve Kürtler. Şimdi bu düşünce tabii PSK geleneğine geri gider. PSK geleneğinde iki etnik ulus vardır. Türkler ve Kürtler. İki bölge vardır. Şimdi teorik olarak federalizm de çok sorunlu bir mesele. Bunu anlatmaya çalıştım. Li tiştê danî ziman yani her dem ew di numune danîn berçavê me. Tu gotin yani li Avrupayê binêre ew ki etnisniyetên biçûk jî hene tam netev nenin kêm netev jî hene pirsgirêka vana nava demokrasiyê da demokrasî hatiye demokrasî cîbiye lê pirsgirêka van kêm netevan natiye çareserkirin. Wexta em vî numûnê bînin berçav welatê xwe binêrin jî wisa wek welatê me yani pirsgirêka Tirkiye tekoşîna demokrasî baş e mavê mirovatî ew ki em jî alîkar bibin ama wexta em bêjin Tirkiye ra demokrasî Kurdistanê ra jî serxwebûn û azadî û statû gerekî bînin ziman bêviya nabe. Tîtilê te çi textora ser meseleyên aborî alakayê gapê dinivîsim yani ser istihdam dibin bi Tirkî ser kar û karê gapê dixwazim binivîsim min dest napêkirî ez dixwazim hundirê salekê da doktora xwe xilas kirim. Bijî rastî em ser bilindin bi te karê te pir kêfxweşin bijî. Und keiner hat von ihm erwartet, dass er eine Doktorarbeit anstrebt, die dieses Thema Türkei-Kurdistan im Auge hat, sondern man hat vielleicht eher daran gedacht, dass er etwas Wirtschaftspolitisches macht. Aber er hat sich dafür entschieden, das Thema Türkei innerhalb Europas, wie wird die Kurdistan-Frage oder gibt es eine Kurdistan-Frage, gibt es die Lösung dieser Frage, das war sein großes Anliegen und das hat er immer verfolgt und er hat mit Hilfe von zwei Professoren in der Schweiz konnte er eine Arbeit 2009 schreiben und seit 2009 hat er promoviert und hat sein Thema Danûstandinê de Yektiya Ewropa û Tirkiyê de pirsgirêka Kurdî babeta wî ew bû lê nev hawakî got çerçeva Tirkî tenê bihêlî wî federasyon dixwast. Bizler tesadüfen kariyer yapalım diye ne o ne ben bizim gibi insanlar doktora yapmadı daha çok Kürt ve Kürdistan için yapılması gereken, araştırılması gereken konular olduğundan dolayı. تقسیم یک تکیه اروپایی یکی اروپایی و ترکیه و هر وها مثلا کرد او به ترکیه نویسنده بود تبکی لبر آلمانی درکت بود او برانی اکادمیک بود یعنی لیکولناویه تزوی بود دکترایی بود لی کتاب کو به ترکیه به سرناوی تکیه اروپایی و Türkiye o meseleyi Türkiye nüfusunu bu Türkiye derket, Lestüveli derket, Navaşan ve Vapakede derket. Karaykoy doktora otakadanci ser federasyonu bu gelki tişti perfre be vak zaniyari hani zaman evci bu Merkur'dan bu neslin peşme bengeki çafkaniki heri mezne. Pirtuk wî derket li ser baca Tirkî ew jî bawer wek mînak û wisa bi Almanî hîn tune. Xebata xwe dizertasyonê a xebata doktoriyê kir pirtuk Yektiya Ewropa û pirsgirêka Kurd. Yektiya Ewropa û Tirkiye her wiha meselê Kurd seminerek li Stockholm amade kir ew bi xwe jî hat bejdar bû. Her wiha wê serlêdana xwe da hat Stockholmê gelek nas bi dostê xwe kewn hebûn ziyareta wan jî kir. Di wê demê li taxa ku em dima
پێشەنگەیە کتێبە ژی هەبوو مە زانیاری ڕۆژێک کوسەدا کتێبەوی داناساندن کتوبخانەیەکە سوێدیدا بەشداریەکە پرمەزن gelek insan hatin بەشەخە دەژی ez dikarim bêjim yekem kes bû divê meseleyê Yekîtiya Ewropayê Tirkiye û Kurd. Sê zimanan Kurmancî, Tirkî û Almanî baş dizanî û deng dikir. Adin jî li Kurdên Ewropa, Kurdên bên Anatoliya li Ewropa pir meriye naxwand. Wî xwand kariyereka akademîk çêkir. Çünkü navma de tu şexsiyete venge baş serkeftin, serfiraz tu nebûn, nebû yek ciwan bû. دما ما کاروبار بیرنبونه کرد من نبی را گوت وره دناف کار مدا جی بکره نبی دست پیک دا دودل بو پاش duduluyovi paştama bu havaleme bu nüfuskareme. Yaklaşık bir 10 yıl, 15 yıl kadar bir kopukluk oldu. Daha sonra Birnab'ından dolayı tekrar yollarımız kesişti. Ama aralarda hep böyle bir esler vardı görüşmediğimiz zamanlarda ama görüştüğümüzde de sanki hiç o zaman geçmemiş gibi, yine eskisi gibi çok samimi olurduk. Çok sıcakkanlı bir insandı. Hast nefsaha evvel be Türkiye benefsine me be telefon saatten be hevre sohbet kir. Armanca kovare me jere izah kir. Ku peviştiya me be Kurdi heye kovare kuvak birne bune peviştiya hebe kaleme insanı hem bejin tekişti vek nebiji heye. Le ikna bu ku evi bu Kurdi benefsine. Mebxas sozdayı ku eğer tu nefsa benefsine حاول بکه بکردی خواه از جاره که تر سراس بکم جاره توزیه سیه توی حوجهی نبونه راسته جی رحمتی اوچتا کرد بکردی خواه کتیگشتی نویسا نسی حتی که یعنی دونه دشمش کرم نیل باید بونک سفت تلفونش پرتناو لبر تلفون تناو باشه ده تلفن در کتله نه دو حدین زمان چه زدن نیوال دادم دیمت که بقر کمی جلد که کارش نمیشتم تو اصلا جلوه دیدن که قولت داوه بای پامه خوده این دل خشکشتی او راسته تلویزیون باکر خاور دینیش کرد که شیلک دارکت جلس قپمشتک شنو که بسیرک demek ki mezun lomu götü dilekhiş geçti. Ez naxazım led ve verim daviye ev çıkas zehmet elo biye kurban biye erkem çuni siberiye تیا زره خونیم نمیریه که وقتی بیل برسن با ترل سرپانیه مالت که قشبت دیه لا لا قربان لا تگو چکمه نگو نو و چو شدل مرجدو سوال کنی مرونه سرجنو ولا كاشوشي سلقتك ما يجبر دمانا ولا لقديا شفتيو ديارة ديارة خليو ديارة شما غايزو نبيو مرنيا تايا جنشكافا أجي تابي
dost û yarên te matmayî di nav êş û xeman de îştî. Em ê ji xwe bixare dipirsinî divêne çima veng zû nebiyo mêre çê ronekbîr û zanayê Kurdên Anatolya xebetkarê doz û dexwaza Kurd û Kurdistanê hawazkar û nivîskarê kuvarê bîrnebûnê ji nav heval û yarên xwe bar kir çû. Miriniya te dihate bîra kê? Hîn du sê hefte di berî vê nijtera li telefon xist. Me qedera saetekê den kir li ser haziriya hejmara bîrnebûnê ya li ber çapê. Mîna ku tevên tûyî xaşî xal şên û şav wî. Xopana krîza dil jiyan li te herimat. Çi dinyake derewne neheqe lo. Bıçuyu da tebra vane bu ne kemezen çebu Bırayı delal nebiyeme Riya tevekri uroni be